چچے تک پھل میلان چشی تھی پھل میلان دپان دراصل چھ وجہ اس کم نش دوری بد اعمالن مز گئی گرفتار سود خوری عام رشوت خوری عام اپوز عام دھوکہ بازی عام فتنہ عام فساد عام یہ پوز ون فتنہ گئی نا عام سود گو عام رشوت گو عام پتہ ہر کنس تحریکس مشور کیا سو جماعت اہل حدیث سو جماعت اسلامی سو مکتب فکر حنفی سنی بریلوی تمن چھ مشور پنہ پنہ آئی یہ انجمن یہ تحریک یہ تنظیم تم پنہ پنہ آئی کھڑا گھن کیا سا دلیل اس کرو پھلوین علاقس اندر اصلاحی امت کانفرنس ام سب کیا دپان قوم بگڑیو قوم بگڑیو رشوت خوری گئی عام شراب خوری گئی عام بد حی بے حیائی گئی عام وہیں کیا کرو اصلاحی کانفرنس کرو ام سب کیا تو نہیں آزار سمجھی ام سب کیا اصلاح یلے ژور نفر بیہمو مے کن بہو کس نفر دکان پیجی پہ بیہمو اشراف پارکی مز بیہمو دریاب بچس پہ بیہمو اس پانونی کرن کلام اے تباہ گوئی کشیر ہتا تباہ کوئی نے لائق روید ہتا گوئی کیس خارج تو شکنا وشن جوان لگ شرابس تو شکنا وشن جوان لگ بحیائی یسنی چھن کنس کی ونان چھا مگر میانو جوانو اس ژور بیہوان ون یل ژی میٹنگ چھک مکلاون کرت پنس گامس متعلق بے حیائی ماننے مال سن آخر نتیجہ کیا نیران چون ون چھ گژھان ضائع ام سۭتۍ ما چھُ کانٛہہ اصلاح گژھان ون ون گام کی روزن والے شانگسی کی روزن والے دیلوان کی روزن والے کوتا کال گو اس لکن کرن اصلاح وانسا گوا اشرا کرن اصلاح گام بد گام ہر کا جماعت ہر کا انجمن ہر کا جماعت کرن پنہ پنہ آئی قومس اصلاح ون واللہ چھ کیا فرق ہے تراز چوا وچو بدن تو ہیس اصلاحی معاشرک مقصد وہ ایسے شوکت سر اصلاح کرنے کیسا ہے شراب کھولی گئی عام شراب اس خلاف پڑھو آواز رشوت کھولی خلاف پڑھو آواز اس پڑھو بیاہی خلاف آواز مگر میں گئی دوری آواز پڑھن ونگان کیوں چشیا باسن آج قومس گو اصلاح اے باسن چیا بیاہی مطلق بچو شوکت سر بیاہی تم کو زیادہ اسا پوز شراب اس خلاف وسو شوکت صاحب شراب خلاف تم کو زیادہ فتنہ فساد تم کو زیادہ وجہ ریزن دراصل یہ وجہ یہ اس یل تہ اصلاح کرنے وقتنا اس دپان اس کرو ہمن اصلاح پانن چھن اس فکر آسان کی یہ پوز یل کنس آس پانس یڑ دود تمس دپو بیس یڑ دود ولس کر علاج سہ کیا وی ہتا بچس پان بیمار بہ کیا کر بیس کنس آس دندو تمس دپو مے چھ پانس دندو بہ کیا کر بیس علاج یہ پوز ہمیشہ کرس یہ کوشش اصلاح کرنچ مگر بیس بہ ما چھس رشوت کھیوان امچ روز نہ فکر بہ ما چھس پانس مے ما چھ پانس اصلاح گڈ کرن امچ روز نہ فکر یہ ون قرآن یہ ون پروردگار یا ایھا الذین آمنوا او بائیمانو او ون گام کیوں حتا مومنو پروردگار سن خطاب یل رب سن خطاب آس نا مومن تیل گوس توجہ سان بوزن مے کیا چھ ویسن خدائی ون یا ایھا الذین آمنوا او بائیمانو حتی ایمانن والو علیکم انفسکم تمجھے سکاتو باقی انس فکر کر علیکم انفسکم گوڑ ہے سام پینس پانس گوڑ کر فکر پینی پانس یہ آیت مبارکہ واریا طویل میں کری واریا شارٹ بس چھ تھی پینی پانس
یہ کر فکر کمچ ون ثک بیس واز پڑھنی ون پڑھ جوانو واز ون واللہ چھ پرچہ مے پانس پڑھن کن بیس تھی نے چھو ایکٹیو یہ چھوا تسا ستلا تھوڑا اوس کھوس میون تبلیغ چھو تے آلریڈی بوزت بگوس نوئی میر وائز مرکزی جامع مسجد تیلونس اندر تو چھو الحمدللہ آلریڈی بوزنی تک چھس بہ آلریڈی ون میر وائز تقریباً گو میں ریت تھی تو بوزوی انشاءاللہ مگر بکر کم کے گزارشات انشاءاللہ انسان از دبر پروردگار پنس مومنس حتی مومنہ گوڑ کر کم گوڑیا سام حتی گوڑیا سام چوئی گوڑ سن پنس پانس جت کا پنس پانس سنیو امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم امیا ہوت گوڑ پنس پانس گوڑ سام یا سنیو گوڑ پنس پانس یہ سنیو گوڑ بیس گوڑ کس سنیو چنا یس ملک تاجدارن فرمو لو کان نبی بعد نبیان لکان عمر اگر میپت کا نبی آسیا سکوس آسیا یوی فاروق اعظم سن حال بوزو اللہ حال بوزو فاروق اعظم سن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی سن رازدار صحابی کیا شو حتی یا تاجدار اس رازدار امسو میون نبی راز باون یا مینس نبی اس رازدار صحابی امچینا حذیفہ کشو امسا تاجدارن کرمت لشت حوال امسا تاجدارن کرمت لشت حوال کن مدینس مز کس کچھ منافق کہتے او حذیفہ رازدارو نبی آچی باون راز حتی رازدارو نبی آچی باون راز مدینس مز کس کشو یہ رازدار یہ تاجدار البومت حضرت حذیفہ حذیفہ مدینس مز منافقین مز کس کچھ شمار پھر رشتہ حوال گمت کس اللہ اللہ ونی اسی رات یہ اسی کم اس کو اسی وانو مدینک لوگ اس وچن یمس حضرت حذیفہ پڑھیا جناز یم اس سمجھن کہ یہ چھن منافق یمس نہ پڑھیا یمن اس فکر ترن یہ کم مز اللہ یم اس دپن یہ منافقین مز کیا حذیفہ پڑھن جناز یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ونک دویم سی حذیفہ دپن اتا حضرت حذیفہ نبی سند رازدارو حتی حذیفہ نبی سند رازدارو کیا تلا ایدک ات لشتس نظر کس لشت تلا ایدک ات لشتس نظر دبن میں کیا وچن دبن ایتی وچن فاروق اعظم سون مناو یہ کیمس فکر او حذیفہ چاچی نبیان راز پوٹی بومت او حذیفہ چاچوک نبی سن رازدار لشتس دو نظر ایتی وچ میون مناو یہ چھو سوری پرسن یمس نبیان فرمو دنیا سمز یہ چھو جانتس یمس نبیان فرمو دنیا سمز یہ کود گس اگر میں پت کان نبی آسیا سکوس آسیا فاروق اعظم وچو فکر یما دپن میں ون کہند ناو یہ دپن صرف میں ون میون ما ات ناو امس چا وی پاک پانین فکر اتن کن بیسن چسنا رب فرماون اتا مومنو گوڑ کر اصلاح پنس پانس گوڑ کر اصلاح پنس پانس گوڑ کر فکر
پنہ پانچ مے مز ما چھ سہ آب یس بہ لکن مز وچھت چھس اصلاح کرنچ کوشش کران مے مز ما چھ سہ آب تاجدارن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف اندر فرمون یل تُہۍ کُنہِ زمانس منٛز ژور علامت لبِو کٔژ بس بے کر بند تُہۍ تہِ گٔژھِو بند بہٕ تہِ گژھٕ بند ییٚتہِ چھوا کٔژ علامت تاجدار فرماون صلی اللہ علیہ وسلم دپان یل تُہۍ کُنہِ زمانس اندر کٔژ علامت وٕچھِو ژور علامت بس چھُ تُہۍ ونہٕ بہٕ سپدٕ رۄخصت کُنہِ تہِ زمانس کیا حظ دپن ییٚلہِ لُکھ آسن کران لالچی ہٕنٛز اطاعت کمِچ آز چھا لالچی سٲری لالچی چھا سٲری ونگامٕکۍ بنو مکان ہمسائی دپت توتام بیہم نہ یوتان ہائی پھائی گوڑ بناو مکان لالچ پوشا ہمسائی نئی گوڑ ڈاکچوز دپت توتام بیہم نہ یوتان بیم کھوتن ہائی گوڑن توتان بیہم نہ یہ کیا گئی میون نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یل تُہۍ کٔژ علامت وٕچھِو یل تُہۍ وٕچھِو لُکن منٛز لالچ عام دوٚیُم یل تُہۍ وٕچھِو خواہشات نفسن یِوان پیروی کرنہٕ یہِ نفس ونہِ تی کرن یہِ دیٖن ونہِ تہِ کرن نہٕ تی چھا چلان بس بہٕ چھُس تۄہہِ دورِ حٲضرٕچ کتھ کران تی چھا چلان اکھ لالچ اکھ ییٚلہِ کیٛاہ گژھِ بہ بوزنا تۄہہِ نِش اکھ ییٚلہِ کیٛاہ گژھِ دوٚیُم ییٚلہِ کمِچی پیروی کرنہٕ نفس آز یہِ نفس تی کران یہِ ژےٚ کٲنٛسہِ بوزان کانٛہہ بوزان چھِ کر تس کوٗتاہ واز بوزکھ تِمن آسہِ گرٛینٕے گژھان تٔمِس یہِ پنُن نفس ونان سُہ کران تی ترٛیٚیِم فرماوان تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ دُنیاہس آسن ٲخرن ترجیح دنیا آسن تم ساتن پیون موت یاد ییٚلہِ تِم دنیا کھۄتہٕ ٲخرت کھۄتہٕ گُمنڈس منٛز کانٛہہ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ گُمن آز ؤنۍتن کانٛہہ کینٛہہ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ غلط چھُنہ تتھ چھُنہ دفاع یورٕ کرُن تتھ چھُ الحمدللہ ہر کانٛہہ کتہِ ارشاد صٲب دفاع کران ونٛدُکھ ہتا یہِ نہ چھُنہٕ ٹھیٖک تِم چھِنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیارٕے گُمنڈ انانیت دکھاوس تاجدار فرماون دپان ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو گُمنڈس منٛز گٔمٕتۍ مبتلا یِم کٔژ گٔے اتٮ۪ن چھُ تاجدار فرماون فعلیک الخاصہ نفسک امہِ ساتن ترٲزِ باقین ہٕنٛز فکر امہِ ساتن کٔرزِ پننہِ پانٕچ تمہِ ساتن نہ سٔنزِ وۄنۍ یِمن ییٚلہِ نہٕ چوٗر موٗرٕکھٕے یِم کرن تی یہِ کٔمۍ ووٚنُکھ یِم کرن تی یِم دپن یہِ اسہِ ووٚن تی چھُ باقٕے چلنہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ یہِ حالت واتہِ حضرت أسۍ کیٛاہ کرو دپان فکر ترٲزِ باقین ہٕنٛز تمہِ ساتن کٔرزِ پنٕنۍ پننہِ پانٕچ فکر ژٕ سٔنزِ نہٕ باقیس ییٚلہِ ژٕ پنُن پان سمبٲلِکھ باقٕے چھُ گمراہ باقٕے چھِ وتہِ ڈِلیمٕتۍ مگر تِم واتناے نہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ نۄقصان ییٚلہِ ژٕ گۄڈٕ پنُن پان سُدھارکھ او مومنو علیکم انفسکم گۄڈٕ کر اصلاح پننِس پانس وۄنۍ کتھ کرو گۄڈٕ اصلاح یہوے چھُ ادارے تحقیقاتُک پیغام یہوے چھُ کانفرنس ہُنٛد مقصد لگو یہِ تھٲیِو یاد اصلاح کٔرِو پننِس پانس یہِ دِژوٕ اَسہِ ییٚمہِ کانفرنسہِ ذٔریعہٕ مسیج اگر اصلاح چھُے کرُن تَلہٕ سُدھار گۄڈٕ پنُن پان تَلہٕ جوانس سُدھار پان یہِ یِمو بناو نِش باس پتہٕ اگر ژٕ کٲنٛسہِ نصیحت کرکھ یہِ چھا پوٚز پروردگار کٔرنو کامیاب یہ کافی میون بہرحال ارشاد صاحب نے بدولت میں جنم میلیومت اصلی یتھ مولویتس سٹارٹنگ گمز ونگامس مز چھنا
بنگامس مز بہس توے انتظار ارشاد صبن یم دم کیرلا ثقافت سنیاس اندر تعلیم حاصل کران تمن رتن اوسس بہ یہ پرناون الحمدللہ مے یتی پرورش گمت پلیومت واریاہ لکٹ اوسس بہ تمہ دہ بہرحال بہ شکر گزار یم عوام یمو ارشاد صاحب ساتھ دیت یم گام کن مسکندارن ہند یم گام کن انتظامیہ کمیٹی ہند ماجن بینن ہند یمو امس سخن درہمے بھرپور مدد کور یم کانفرنس خاطر الحمدللہ یہ کانفرنس کر پروردگار کامیاب یا جماعت است کر کامیاب اس شکریہ کرن تہند ادارہ تحقیقات اسلامی خادم چھس بہ تہ شکریہ کرن کہ ادارہ تحقیقات کانفرنس کر کامیاب پروردگار کرنو تہ کامیاب یا دیتو ساتھ واریاہ تو زوری دعا کرنچ میانہ خدایا یس حاجت تس کر روا یس مقصد تس کر روا یس تما تسن جمع بہرحال اس رات گستاخی گئی شیخ عبدالقادر جیلانی سن حوالہ اس ون اس خوابس مز کرنے تت مذمت کے یاور صاحب کر تت مذمت لیکن ون چھ مین ذمہ داری ادیب اہل سنت مولانا ارشاد حیدری صاحب یم کرن آخرس مز پرزور الفاظن مز تت مذمت انشاءاللہ الرحمن میون پزن یم مدر کلام یہند دہن نیرن یم میٹھ کلام یہند دہن نیرن تم نیرن میانہ دہن ات یہد مقام کت بہ ناچیز ادارہ تحقیقات خادم یم کرن پانے مذمت لاسٹس سو مذمت انشاءاللہ الرحمن پروردگار عالمین کر یمن دشمنان اولیاء کرامن یمن کر پروردگار نیست نابود اعتقادس کر ہنر ساتھ ذوالجلال حضرت اللہ خدای تھینو تہ کامیاب است کامیاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ